ngasi pali balengak se yenera balengak ni lebak yenera balengak ni maramdi kukina tangkai ma gana tangkai ma maitai na macina ma lengak kasi di sumai calai dong nanti 1951 ki census se tawar matungda akhoi usik laiba tribe ki list sida naga ki kambu se yaudabida paumai rongmai si myam se yaudabida kuki sing ki oina di mari rak kumba tribe aming se hapsanba amuk lauthokpa amuk hapsanba amuk lauthokpa ne taweba usik saikota laiba paulailal jiga lejama ngai bu pasi any kuki ki tribe manungda chanba mi ne ba moi ki kangu sine ba usik hok lapsu hapsanba lauthokpa hapsanba lauthokpa se mari rak taweba hai bu pot se 1971 da delimitation tawraga akoi statehood panga matungda akoi gi lamsida akoi manipur sida MLA masing chap chaba masing humpu legani valley da 40 ching da kun gi chang le masida schedule caste ki kota ama katang hai di phayeng ngai ba semai kendra sida schedule caste ki reserve seat ama phangaga atai ching gi sina akoi na chalaga lepu ya da ba moina la aga na som da lepe ya ba chi condition da tham ne ba chi condition da tham aga na ke dore hojikti mi nifu akoi usik le oriba valley gi mi nifu je masina akoi na icha yam pok tawa hai gadra natra na akoi na yam na mun na khanjalu da ba hai gadra mi na maza pok traga so mi je sum pusalaga anda mi masing ji yam khana laga 1951 da tawgeba national citizen register se masidagi samdaraga lakadaba mi je kuki tribe se ama ani ahum mari mangara kumba eni kuki se amu hapsan amu lokthok hawkip amu hapsan wifi amu hapsan ama amu hapsan hapning matamda sakar jina tawga moina mi je hapsan mayana ba mi porpa yana ba sagai je hapsale ba moina si yam common we wane ai je lariki wari natta bi da ko ne khanga da ne common we na so si gi poche hapsan makan di husik 2001 gi census si tawra matungda maduda ngasai ahan jing na haibi gi ba masing hengat pan da ba mayam do loi le re adai ba dim khangmina se dui matungda 21 da tawgada ba census se masi corona la ko dagi tawgidre corona la ko dai tawgidaba matam matungina 26 27 di delimitation je due ta ba delimitation ai je mi masing gi matungina kendra jing se adjustment taw bane ba mi masing do mi yam ba jaga da kendra je chawthon ba mi yam da ba jaga da kendra piction an bane ba taw dui je aduna masi de tholak do je kai no ha kan da samna hai ba da phayeng da hai ge ba ko phayeng sengmai ji da mi je masing je yamamdren khal je ba kangpokpi tang na ba suna kan da cycle natraga kangpokpi da mi masing yamamen khal je ba akoi gi natraga moi gi do som da changsala ne akoi adjustment ma tawra ne ba kendra chawbo je sai kangpokpi ma che ma som da lao phayeng ma che ma som chakro du mai tawra kan da akoi gi hana gi lai ba apun ma kendra structure je thugai ka doi ne ba si thugai ko matam da akoi som da di mising do handara ni na asom na kan da chawtor ka ne akoi masing do handara ga phayeng nai bo tadar doi je sengmai kendra da sengmai ma sengmai jina tadar doi je sengmai kendra tadar da bida kangpokpi da tadar ku ya akoi sida thobal tadar da bida chandel tadar ku sumain do na kendra se kaya ka doi ne south india gi kambu sina moina mi angang siam po hodre ba up bihar se hindi bel hai je khoi up bihar uttarakhand jharkhand adagi sigi jaga sing se adagi khoi gi keno ba punjab haryana yau da bida ko khoi gi keno se madhya pradesh swai gi jaga sing sina mi siam poeba mi am pokpani na delimitation da kai gumba kendra henga ta di north india jin dama henga laga south india jin ka su henga ninga yau de ba aduna maram oi kan da india gi prime minister je north india da gi hindi belt gi adum oi le ne na south india jin object to rei ne ba aduga chamana ba condition da akoi manipur gi su yamna plain words da yamna lari om chang da bida cham na mi ma wari sana dong na hai ba tar ga di akoi gi lam sida hujik lai ba condition sida kari gumba census se tawtoki ba tar di mapan gi lisal khiba mayam do india citizen da merge to go chamane yam samna hai ba mayam da koina pamjari si kaino hai kan da adom gi naknaba political party sing adom gi naknaba MLA sing du da census se delay tongnaba takpada mateng pangbiu hai bane census se delay tawda akoi khakta law khongba yaroi ba akoi khakta ban kaurga akoi lambi da MLA thomjan ba kano assembly thomjan ba adu khakna yaroi ba lekai se dagi lekai se gi MLA gi workers sing du da miyam jina hauraga census se delay tawbiu na hairu bagi dakar am lei ba akoi khakta langdu na yarak to matang lakane ba census se delay tawna bona da akoi khutta matam jam leitre mayam ubiram ngani assembly thomjandana langdana khotna mayam tawrasu sakar ji mathun da hapte kai mai na khangi masi mathun hapte je 22
2022दा लेरंबा लेंगाक्तुना होजिक होजिक पालिबा स्पीकर जिना माना असेंबली वारेब अमा लौई असेंबली वारेब सिदा याम सेंगने ई कयेना इए गांदा अखोइगी एनआरसी से इम्प्लीमेंट तौगदमने आयना ई अदुगी वारेब तु एनआरसी इम्प्लीमेंट तौगे तादि सेंसस डिले तौदामनेबको वारीबोबा इम्प्लीमेंट तौबा नत्रगा अपडेट तौबा अदुना कोनगी मरै ओइरसेबा एनआरसी तौगदमने हाइबमदि हाइरिदना सरकारना 2022 गी असेंबली दुना हाइरिदनाको अदुगी मतुंगदा 2024 दसु अमुका बिरेन पालिंगैदा एन बिरेन पालिंगैदा अमुकसु वारेब से हानगी असेंबली वारेब से रिएफॉर्म तौरकांदा एनआरसी से इम्प्लीमेंट तौगदमने हाइजे अमुकसु रिएफॉर्म तौजरी तौनी ने असेंबली से वारेब लौवेबा हंदकी लेगाक्सने केदौरे मयामना लांगकपदगी चीफ मिनिस्टरना SIR तौरगा मिकोक थीगदमने हाइरेबा मान हानगी वारे मासु फमिमनि मतमदुगी 2024 रेजे माय मान होजिक पालिबा लेगाक्से मचेनेबा सी ममांगदा लेरमबदो अदुना हाइरम पोतो मान रिएफॉर्म तौगदमने मरमदि असेंबली काइद्रियेबा हम सेंगना हाइबदको लीडर्स सिंजबोनी असेंबली दी काइद्रियेबा अदो मान मदुगी पोतो सुंगाय हाइदबिदा मागी ओइबा आइडियादा हाइरेबा अदोय मतंगदो अखोइदा पेनदबो सिने लेरिसे मयामना खंगबिगदबा मना कइनो ngasi पालिबा लेगाक्से येनरबा लेगागे लेबाक येनरबा लेगागे मसी अदुम याम फोंगना हाइजे मरमदि कुकीना तंगायमा गाना तंगायमा मैतैना मचेना मने होजिक पाइसे लेगागे सिदि सुमाइन चलाइदो नते अखोइना चीफ मिनिस्टर से नेमचा की गेन ओइरमसु अखोइगी मैतै एमएलए निफुजिना मुक्तना नेमचा नंगी पॉलिसी दा दु यादे नंग पॉलिसी दा दु यारोरेना आइरम ब्रेन पाइबा होजिक लेइबा गवर्नमेंट से मोय मसेन अमता तानारमोयबा वांगांगदा अमता तानारमोय मरमदि मयामना देम लांगदो बावदा असेंबली की अरोइबा नुमितुदा सेंसस की मतंगदा सेकेंड अनि बाव अमबो काइथोखिदेबा हे अनि सुबदा मुका पालिबा लेंगाक्सिना सेंसस की वारी तोखरजेबको एमएलए जिंगजे इम्फाल पोरागा असेंबली फमलो है अखोई मेटे एमएलए वाइंगमते असेंबली फम टेबल थिलगा वर्चुअली तो वेबनार नतेबसे अखोई मीटिंग आगांगी लाइक तमदा कोरोना मनुंगदा मयामना क्लास तो गाना इचा जिंगदो लोइना फोन पाय तौनद्रो अदुगी फिबमदा फागी बरांग दौना लेगाक चलाइबो अदुमाय चलाय याब्रबा सिगी कंडीशन जिदा अखोइना सरकारदा आशा तौंगाय केम लेते सेंसस की मतंग जिदा सेंसस सी नमदना तौगेना सोइदना होनरकनी सेंसस तिंगबगी ऑप्शन अमखतनी लेइसे अदोमदोंगी एमएलए सिंगदा लेकाइना क्लब माई मागी एमएलए सिंगदा अप्रोच तौरगा मेमो पीबियु सेंसस से डिले तौबदा मतेंग पांगबियु हाइबा पीबियु युमदा क्लब लेकाइदा मसी मतंगजे खनबियु मसी हाइरगा लोइसनजगे मयाम पुनः खुजरी।